Welcome back to our YouTube channel at ngayon ni pong Aldo king kaya katang video ngayon ni turuda kayo po nung makananong gawang simpleng pork barbecue home style or bale style. Mumunang dili pong gawan nyo kung ano yung karni asanting po nung atin nandito katabata-ba bayang manyaman po to. So kaya po metong pidukanan dinan niya pong oyster sauce ang po yung kaya kayong acid kaya kaya tampong recipe niya ni ginamit tampong aslam Ilocano. O na yung ating tayang bale. Malyari mo naman po kalamunding. Tinindita kamayumu, salt and pepper to taste, ampong pinagtadabawang. Ika pong talwing kebit ko nga ita, rosemary leaves yan po ita, dried rosemary leaves. Baya pong ating sosyal lalasa po itang lulutuin eh. So pigo-go-go-go-ye mo po. Bayang manyaman, ito po ay mata kami oh. Bali yun ako man po, waliwa ko po, mga galing po. So dapat po coated yan babad siya ng king sauce tamo yung kiyakatang karne. So, yung gawan tapo kanyan, i-marinate tayo for at least an hour. 30 minutes to an hour. Pero mas masanting nung mas malambat. Kung napansin nyo po, tutuwi ko na yung kiyakatang barbecue. Kanya pong mag-start kung manungi. Nung napansin nyo, wala akong masking tape gamat. Yung milyari po, tusok kaya po yung kanakong daliri. May ang rayaya po. Pero, sigurado na ako man po na lang dayang minta kaya katang barbecue. So, the show must go on. Ayan po, tinungi kaya. May kagawa ko pong more than 10 barbecue sticks. So, hindi naman po, diderang tane. Actually, may derang kanining ka na akong kaputol, irong nugit. Kaya pong make volunteer. O, syempre, biniya ko niya kaya yung roll kasi mapali kan to. Kamitas ko pa presyon, balo yun na ako man. Pibiling-biling yan eh, bayang niya madulok. Okay? Ayan, so lupa yung mga niyan. Pag may luto yan, makanyan niya. Malambot siya at manyaman. So, subscribe na kayo po king kaya katamong YouTube channel para updated kayo po king kaya katamong vlog and things. Bye-bye!